Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara ulun tuan ban mandum, bak wate yang berbahagianya katruh kamu penolom bak Aceh TV dalam rangka ta baca cai-cai kiriman. Ulun tuan kontidro sabi kepengon li Tengku Muhammad Pijai TB. Jadi Pijai Aceh Jaya TB Tibang karena kageduk ka matho kampung Tibang. Betul. Dan kau nyan urang hobi tan bak pugak-pugak cai bak kirim cai, alhamdulillah selama gejak-jak bak Aceh TV kajek ke cai, kajek ke tulis cai dan karena urang unang yo kun baba nya. Baba dakwah. Baba dakwah mang karena syafaat. Kena japan. Engko urang ladong te dapat kajak. Jak kena kon dapat kak gelake aja. Gelake pempeng dia. Kada pegah hana peng. Tapi alhamdulillah dengan berkat gore tadi. Berkat gore. Menya hana gore tapuan je. Tapuan je kan. Yang kerja kun ayah ngempoma ke leheng gore. Leheng gore. Ulun nyan balhe da pemulia. Da pemulia. Papat na salah maah dalake. Betul. Pemuyu ule da maah leca. Maah leca. Nya da tamu ngile dengan salem ah. Lagi biasa. Lagi biasa. Don na wakra empetiau. Hantu. Nya buhu ayo. Malanya otang buhu. Mengah. Je. Ya amban. Alhamdulillah, puja ke Tuhan yang pujian alam langit ngondonya. Betul. Kamu katuh wahai orang kan jak baca nadam bak layu kaca. Lentuan di tino wahai orang kan kanu kalon macam tabi sidara. Betul. Ngondongku Muhammad Pijai TB tabi truh gopnyan gepungon lun tuan wahai sidara. Payah tapungan hai cek mertua, payah tak pegah ni bak pemirsa. Betul. Sebab di ulun nya mentang baruh lun langkah-langkah, maka ji lun jino lun pegah lun bak pemirsa. Baru baca. Baru ya ban. Sedara kamu inangan agam dutun ngon pekan patna sedara di ulun tan he nyu bantu hai rakan muhah naban wangi sedara karena tanyo di ulun tuan bak jalan dun balap Honda lehna acara tiat ide hai rakan karena bak malam na bacu temapa laju plung kena ada lun tayang ya baca nazam yang katruh teka syair watenya hayu hanaban memacam karangan yang katruh teka Syair ni balon pi hayu hanaban nu dengar hai rakan tu lun baca kalau lun tule nyopan kalon hai rakan judul ni banyo malam pi cukup tan gura. Anjuk pegah le. Betul. Ya, jadi baik payang lihat tempatnya cai payang-payang. Payang-payang cai jadi trik lengrog. Tu baik jih tak kan? Baik nama oh. Betul. Jadi jino dah melangkah haju le cai yang kepun noh. Ya betul. Cai yang kepun yang kirim nyo karena ka trip-trip tiga yang kirim. Jadi dapat capun. Betul. Oleh Bapak Rida Ahmad. Rida Ahmad. Nah, Pak Rida Ahmad nya kirim cai kat yang kena dengan judul puasa Ramadan. Oh, kara. Hanya hana trip. Hana trip li. Bilang urau. Betul. Bilang urau. 10 euro, 20 euro, 10 euro, 10 euro, 5 euro, 6 euro, 4 euro. Dua go tak cendu ka. 4 euro. Kan? Yan pu kepegah yan tentang puasa Ramadan teman-teman dengar jino luntuan baca syair dari M Rida Ahmad dari Samahani Kuta Malaka. Ya. Allahu Allah Allah
Allahu Rahman bulan Ramadan katuh lom teka Allah gemuhai urang iman niba bulan yan wajib puasa mentomantang yang nama iman perintah Tuhan geyo puasa menyogetanya lam perjalanan Allah berfirman juta buka menyatakan atawa pingsan wahai etaulan je cinta buka urang inong yang datang bulan hai mati agam be ne puasa pi payah kata kan Ya kata. Wate brimam anak tersayang geberi keringanan oleh Rabbana tapi nasyarat wahai etaulan habis Ramadan ganto dema jinolun pega kuyah tiagam be macam-macam bulan puasa be ne puto uba atanyan di wate tiang tengah puasa Haji tamayang be titik apa kan haji bila perle dia banyak bau di komong dia ya be tepat-tepat be tepat wahai saudara urang iman perintah Tuhan membeta lupa menyota ibadat niba bulan yan geberi ganjaran melipat ganda urawata puasa tarawih malam khatam Al-Quran bersiga dua tak pegah haba be lepeh kacang be mita lawan ngon urang lingkar betul nyan untuk tak jaga dalam bulan puasa betul matuk haba be kreh cekang be keung gegap kan be lepo pegah tak jaga mendung beta pegah do urang iman bulan Ramadan hana puasa hana tapu buat perintah Tuhan urangan malam pesedot dunia bantakalan gungui pakaian sang-sang digapnyan sidra ulama tuon kupiah lepah tan manyang bak gete enam malam hantunya nah cik ladom haji pula dom cik ramai pelam takalan urama megang gewa di pekan tiji bulannya geblawa engkon tiangon manok pangang geblawa boh gantang ngon boh kutila nyaci yang lain culem sayur-sayuran nyacit boh pitang dengan boh mangka Nanyang na ilam geborong legopnyan macam persiapan bulan puasa bantuh urumah memokan wayang gemuhoi mati agam gejok bulannya tadagun laju nyotia mak megang mulai untuk malam getanya puasa gata ta di aduh ranjang di ulun tuan ni bak musalla laju gu jawab lema siagam mekon lagenyan he ahti dada oh komunan nyang hanjut puto di wate tiang Munya malam lage biasa no aku dile cailun karang
watela enjan tatamung tema kadang nagata habalun tuan pemaarijang wahai pemirsa maklum ke mata pudih kon wayang kadengah malam dengung lon hana yan kon hayu cik walaupun bacuk kan Walaupun baju. di ayah muda baro geputan cae nu karang kuno nu jaba nu balaju bak kudelun tuan lun intan rejang bak cik madia uro minggu menyohana halangan da intan rejang sempang mesra bak rumah tengku tamuti tanyo ge undang makan kagusudia. Wassalam dari M. Ridha Ahmad di Samahani. Yang ke dron dua berah. Angka ko okey lang pu dua ke. Berah na dua ni je ja ju. Ko hana masalah ji. Dah jauh dah lain kan. Na dah lain na ta kon ta boh nu. Oh mentau. Na yang ban. Mentau panjang. Mentang bayang ya di nama namu. Yan keban M. Ridha Ahmad kagu kirim syai keno tentang bulan Ramadan lagi ya. Betul betul. Jadi be macam-macam. Be macam-macam be pegang ngong. Ada malam thai ji kon uro dapat tha be lai dah. Ada malam pi nah dah fikir kata. Terawih penting. Dah fikir kata yang mana. Yang muda hom. Yan tang ho mana ana dah pegah lagi nanti. Ya. Jadi saudara-saudara ulun tuan yang kalian sabuh syai tayo kata baca di no tam langkah dengan syai yang lain. Ada teponya Cik Amir dah. Haba Belanda oh. Ngan hai ke? Oh mahnya tayamun ah. Tayamun. Ko beres aja. Habuk Belanda. Habuk Belanda yang baru. Haba Belanda. Haba Belanda. Yang di Cik Amir belang kruang naga kirim sabuh syai haba Belanda. Haba Belanda naga sabuh syai Cik Amir yang kirim ke no. Nyo betul. Kiban bah Pelanu ne dengar je no. Cik Amir Blangkrung. Gu kirim cai haba Pelanu. Kono katruk wahai saudara. Habuk Belanda. Bak tempat Tengku Samuti buno ideh kejo. Ideh kejo. Wahai rakan Bak Cik Media. Betul betul. Assalamualaikum salam lon putro ke uban suntu bajam duha ke ubat rindu pegadah suntu caelon jajo bak Cik Madia tengah uraka di tekar do urang dum tibo karat kuat ija menancit makwa kuat pade rudo gu tumpuk-tumpuk so buut hana. Sedih tak? Sedih. Memang menyor kuat pada reduk hai kan? Hei dah mengara-kara ji. Menan ke ulan Aceh sudi menan ke ulan Aceh sidum nanti bo han mutu mejo cae nu baca padahal cae cuman ubeo han ditem toto baca media di langit manyang kahidam rudo hujan hantam tro suum mendaga kepuwa adakna cae metumpo menyohana tro bak laya kaca gadoh lam tala apa lalau gadoh lam lalau bak dua metumpo jeb kupi beo nyang lo cin haba menan ke hai cek pesabe anggo pajan masa tu sawa sedara lun pike bahle lun jajo butan bebeo dual he banja misu chan uro tanyo jeb iya jo
dak sabar tego tapi merasa kepeadana ia tabang pacak menyotan tajak ke jamai teka kepada pegah tanyotan sibuk takun hanatro ke gura-gura yan kon hayu dak Hayu. Memang nah, beres. oh ake mata tadu mutumpuk kadis santuk yo nyanyang kagura menan kun balon nyonyan apa bo kubuat santuk yo pakre bancara pahaba apa kubuat santuk yo balon nu puto pu na guna lebih god pega haba pelando da sulit beo hana celaka Betul. kiban haba pelando Yo. ate kudengo haba pelando tu kem apa bo tu biat ia mada gu senyung jaro yo pu gu sunyung jaro BO akiban no gu sunyung jaro nyo che UBO kunle apa bo kamu hogata nyan ku gudanyo be lale tibo mekana BO ta syukur bena ube kerja sidum nyan dijo ba bela entumpo roh taja araba pajan saban dengan pelano badan ditemjo ke raja rimba sidum nyan bija haba apa bo bagi peango mupom tacara di engan gajah di babinelo Iwa getebe o sempet lagoina ake ba ake gajah lam lo akai pulano go muinanya betul Oh. kunji Thế nyo là ko hana mangat lon ni no ba bineh kruang ne lo Yo. bah lon ke deh ngau bi Đi thư đây đâu chứ từ lần cái đây lom từ đâu mà ông lúc đầu mà được Ba gajah dia. gede Oh, ah. jadi nyan akai kan Akai Belanda. ni ba si uro aku nong nasim bro raja pulando kunong inaya dijak bine kruang me ango lemah metumpo sipot meduda ya kagaduh tipot dong Gaduh ripot. Ka yang ka kenong ya Ka kenang bala ka. dengan sambang apa pulano pedua metumpo hana ke pedua metumpo hana ke reja menyamutu mutahan tro nati pejampo gemusuara siput mupakat lawan pulando soangan awai tro hadu tenaga nyan wate nyan talo apa pulando tuduk metumpo blek mata menancitanya kun di apa bo akai pulano bek tak guna habatan tamselan bacut ulan jo menyama anto pemirsa oh no malamnya cae cin beo lon ngon apa bo metengut mata di Senin uku amunya umutro lain ulon jo sambung celitra salim gerakan penggemar dan penulis syair. Ya. Kaya.
Maunya haba Belanda je bere. Bere. Hanya kita. Kita hamba Belanda. Bere haji. Tapi kita nyom Malaysia beda jauh. Beda jauh ke tipu akai Belanda na god. Bejo. Akai Belanda na god. Akai Melayu gop. Yang kenyan saudara-saudara ulun tuan. Ban mandum drone yang kan dengo syai-syai nya katruk penuh yang kagak kirim le rakan-rakan gunanya mudah-mudahan buji kepodaman. Dan lu syai-syai yang lain yang perlu gunanya baca alam tapi segalanya tapi oleh tiat ada akan baca alam. Betul. Assalamualaikum kaum saudara, salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia, sambon saudara ngon ikhlas hati.